an chiro. Emina bi mi TV so a wo nhyira. E na me wo fa ba ko se wo wa abrochire. E na wo point me kasa no ka che say ababa we mani je ne ho wo fa. Me ko Ghana ono so wa abrochire me ko Ghana mpese me ko ware no. Na that time na me papa ewu. Nti ye ka no ofrachi na wo no ofri mo robam. Ano se ha? Ofri he. Ware ni nuaba. Ware ni nuaba. Nuaba ho ya ne fe. Ni nuaba ho ye ne fa na ni je ne ho a oba be ware no. Wa frene ne ye wo fa ba kwa ka che ne se mesro ko hwehwe no o wo nhira ko ne ko ka che ne se me pese me ye de me ware na wo fa mani je ne ho kopim se me papa wu ya me ka ho asem ansana o se he ababa wo no frachi no ofri mo olubam susu de me nua ba etika ho ehwa no ko fra me maami ante akua na hwan na ka sei aye hwan ya ansana wo be cheche no nka asemasi anka asemasi na nka ye be hunu no na chese wo mo afo mo ho daja ni nka ye be fie no na chese wo ni nua na wo mo ahyeso wo ya bɔ musuo anka no so de ye be ne fine pa ka ye be ne fine ya de be hyehye so na se ye nim enti se ya kai enchi na ya nkosa nkofa ya wo Ghana mante bia ni o ya ma ye nchi na ya ma mesua ye niema bi na ya mefa ye kane do no ne ye tenatena ba bi sa ebe ha adwen hwe papa US o okwa wakonya aburoni ba kama wanfa akola no nkola na ama wankyere no wofa wankyere ne sister wankyere ne nua wankyere no obia hwe bepemo ne ena hwe onu abrante na because baby ofa ni free so ofa ni ye ya de a anka ne na se mre bi wo akra bi no hwe ne maame ye ya ye bo mu a ene ye dem ma no bible se baby a omo ne namu okofa na free he wa hunu se ayi ofri ayi ha onim se ofri sa pe ofri donyina ofri joso ofri hwan ya mfa obi anchia no inti wonim eno an se ne maami ware iburoni ne maami no so ono an se wafa buru wafa bibini no mo de oni he omo ye di odonko an o papa wi no so o 8 years ana ya nkyere na obi a se unse 8 years no kra no unse ye ma no aha ye wo a 8 years no ye ni mabusua bi a ya de omo kokoko because of your culture ye nim ye busua bi a 8 years ye timi de omo kokoko ho a omo nim se o ye maame nua ni ye maame ho ahwan ni ye maame ho ahwan ni a ono no 8 years no woni nim abusua ne nkakra ba we die be ma no na nkese se tu anamo bi na nka wode obi kyerɛ ode oba ne ba fie na wode ne ba be kyerɛ na unse se kra de omo ya kakra ma na ye fe omo koshi abrofo ma na omo de omo ba fie enti wo bahunu na che se ya ye kente bi na obu ni mutu wan fa na ma fie wan ka be bi wo free bibia enti we kra nya bible mu e na okoi na ne papa adi we address bi hyemu a e na onka na chi ayira kra anka wonim bibia e na pictures ya ban nyame adom ye hu nso ye bibini ohwe na anim ni bibia na anim da ho nti yesre abusua no fato so kakra yesre abusua we ya ohwe ne papa no papa no ne yiri broni na wo hoi abusua yesre mu a modehye nyame adom wo hwehwe mu mfa we bibia ni we kwa mu na we na mu bedi de ho mu bedi de ho ayepeche we de kani ono se baba mo ka we da ayepeche aduane na bere we de mema ne ha mu bedi nti mu bra meje wa kani ho nti mu pie bra bo frenie adie na bere titibidi Bofrenie, Abanie, Adenyabre, Titibidi. Where opportunity now? Nti we abene why? Enya sa wo bagia makaba nti mu pie mra. Wan fa yare ama, wan fa musuo bi ama, mu pie mra. Akoma pakra woni mu no opera abusu akira kwan. Me chia me bana na ya Besanjis Language Services. I don't know simi ne o manyina ama me o Christian service. Odo ne o makwa obesi nso de ama. I think that I can know it's a cultural
abusua sem ne ade ade na ya mamre sem ne saa ne mani nyina no kureni ene ya ama asɛe na ade ba ko na wotwe mani gye pa ye sa wotena asna reflect hu sɛ Ghanaian culture no as yani say buy so and I think that it's a good thing say yes yeah because we almost a sorry bia or nipa bia one chef who our share African print and it's an your man say school ni ade ti hu say hu de rubon kakra ba mama hwe o man bia mo beto mo kasa ma ho siesie mamamre ato atwene no mo ye dan you can make it ade ba ko am say yen hyeda mfa yani nkoso. But unfortunately, the master dear, also I am a ne. Se wunnim brofo kra kana obiti ma katwia wano watewe se we say I respect all. I just wunnim brofo ka. So gradually, yeah, adopt Western culture na me no na ba be gina na so mpo a chen ya mamra wo nyame de amaye, and that is a problem. Na bi na ene asie no. So wo hwa virtually na nchi ya ira na sa. So we pass see the ninchi jira na sa anya hankwa no de abo yes we di kan di bia kokoko baby because see no in fact so we mpa enye isika bi na obepa frebusuafo na bibi but the identity eyira the identity now o say aha na me free no eyira na eno na problem do you obi wono uta because na onye sika wi a ade bi no oje eno na maker me meti eno na maker is the kia say eyi maker say ntanka ba bia wa duri de nkan hu but it's not about the money it's about the identity no hwe nana say ufi baby na de okoko fra baby ye good said dem kwa wo ye den wo be kai wunji ebiri de to Moses no na nka Moses Pharaoh baba be yine free so ed na ko desike mu o se chinchire twan chese na onye comfortable because of the identity ayira o se mesan ko back any Israel fa ko bre said ye be ya mente de bretie ya mu na me ko huna mane. So identity is very important. Yemu be why your identity atwene. Yemu be why ye krum kasa kwa ye nte. Yemu be why kwa bien wa ewo ye ho a obi kura hie wa obi hu say ha na wo free. But omo tututu kwa obi say omo obi wa mo free me hu o say are you a Ghanaian? Something is about you. I may hu say we Ghanaian. Yemu be why ya to sane o mani na ego. Ntima sankofa ye nchi. Yemu ye ho modern. But me say utie ba bia na oni family ya. Mo try na mo connect ye na ye hunu na yentime mo aye nua no ma ketwa bi na maker sister pia na papa ka bi but on say ye cry ye ti ha bebre na cry ye ni me nchi o ye fa ye nko ye kromo say me dia wo ka bi atme da say me na nampo that time na me ware ko ware me eyi ase say ye ne dem papa so ye dem be ko bi e na odi hu me ye didi nkoma na o me ye no say me yiri no na me na ba o yiri no ha wo nana enti aha na kasa kra no na ka brochiri aha na nkasa no so cry a problem bebre hu ne say me wurie nya me yire ne me ma we are okay ye enough and na ye family no but ye hu say family no so extended family ni nyina ya abusua eti at least o ma ye hu ba akomienu bia bibi ba unim so machinie say ne me de me tie nya na me kasa nka brai on penasum pebe bi krantna because we kra dadwe ne yesa ne beto so na so say de e ka no so the identity here at least e was so hu say o me papa ma me kra ni me papa busu afie ni say na tie on fa dadwe bi ameto so ye besere so wonnim na chi ba bi a ma ye hu na ye kan che ye bra no na ombra no me wo de oba no de ne man kra be hu say me papa ha ne ye wo me papa kra I think so mo be ye okay ye besere busu no ye besere busu ni ti mo mo e sa kwan no so gani ke na me kan for dia ma mo say eye ayona pharmacy for edro na ayona de peni omo ye adwuma enye na nti gani ke de se me ka na me de konfe e na ka ho asensan se eye kama me so wada oba wo fichi kro no eno a ensisi so ba ema wo se ba sabre na ma sabre na ba da foforo ni flow no enye ni sade ma no de me se wo pe edrofo ya